Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sonke sikulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi umlandeli kaKhuzani laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ku-TikTok uvutha-ke engabaselwe ngayo-ke laphana-ke indaba yakhe-ke ungezwe-ke umfowamchunu ukuthi-ke akhulume kabi-ke noma-ke akhulume-ke amagama-ke angehli ngayo-ke laphana-ke indlamlenze kuyona-ke leya podcast-ke ebekuyona ungezwe-ke umfowamchunu uthi nje abasondelene nayo-ke laphana-ke ungezwe-ke abamkhuza ngempela le ncwadi-ke ayibhalela yena-ke uKhuzani-ke uzoze-ke ayifunde ngempela-ke uKhuzani bese-ke eyayiphendula kabuhlungu mbukeli. Ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula moke wayibuka leya podcast embukeli bese ke uyasho ukuthi ngabe kukhona ni okubuhlungu okushiwo ungizwe noma ke amagama alumelayo angehli lapha na kahle kubalandeli bakhe uKhuzani ke njengoba kusho yena ke lo yamlandeli kuona ke uTikTok imbukeli kule video ke engizokufakela yona njengamanje siyabonga. Uyabona amacingwane anginawo amaningi kuwo kodwa engizokusho yabona le ncwadi lokhu uyibhalela uKhuzani le ncwadi lokhu uyibhalela uKhuzani uyayifunda hayi ukuthi akayifundi uyayifunda and uzokuphendula uyofisa ngabe kuthiwa uzalwanga the day eseyiphendula nani ziphukuphuku enhlizini meseke ungizwe noma ebheda yabona uma ningamkhuzi manje sala nisenimiyeka angithi nikwazi ukubona ungizwe uma kwenzeka into errong kuye anikwazi ukubona yena mayenza into errong ebantwini uma kwenzeka into errong kuye niyakwazi ukubothi awungizwe wenzeni wara ku right yabona le ncwadi macingwane oyibhalela uKhuzani suyibhale kaningi sikubuka nje singabalandeli baKhuzani sikubuka nje uyibhala asinawo amaningi ngeke futhi aphikisana nawe yabo wena ngizwe uthatha ukuhlupheka kwakho ukubeka ukuthwesa ukubeka emahlombe kaKhuzani ufise ngabe kuthiwa utete inqeni kaKhuzani angeke kuze kwenzeke lokho ngizwe never kwenzeke lokho kwenzeka kuqala kwase kodwa kwase kumele ukukhombisa ukuthi nawe uyayiphilela umdala ubaba womuzi if ubaba womuzi kodwa uyabona lento le yabona lencwadi lokhu uyibhalela uKhuzani lokhu uyibhala nje ngiyakubuka nje namanje ku-live ngiyakubuka nje le ncwadi lokhu yabona nje ubulokhu umkhomba kanje ebusweni umkhomba kanje hayi ukuthi ngobe kubuke ngoba ukubuka ngoba eyisilima uzokuphendula niyosho ukuthi ngasho uzokuphendula and maye kuphendula yazi ukuthi uvele evalizwe mase kuphendula ushaya kubole and uzokuphendula ngeke kuze kube mnandi nani iphukuphuku enloku nithi uyinsizwa umacingwane ehlezi eyinsizwa nanoma sizimnetha ngoba le ncwadi akayibhalela uKhuzani hayi ukuthi uKhuzani aso umuntu okunaka la usamnake khona ukufuna la usuthule khona yabo manithule nje lokungithi hayi uyinsizwa amacingwane uyinsizwa ungizwa ayikho azikho intathela ngayivimba hambe ekhuluma ngoKhuzani hambe ekhuluma nje ngoKhuzani azikho ayikho mawuthi ngapha awubani sebe interview ungizwa mawuthi ngapha ubhizi nje uhambe echazela abantu ngohambo lukaKhuzani lokuya eAmerica lungileke akunankinga ibhale lo ncwadi leyo kodwa impendulo yakho ikhona uyazi futhi nawe uthi ikhona angeke kuze kube mnandi futhi angeke kuze uthande qhubeka uyenze lento oyenzayo wazi ukuthi iyafika kuyo uyibuze ukuthi ngoba ngiyikhuluma le nkulumo mayisifika kuyifika kanjani the day sengiphendula le mpendulo akoyiletha kimi ngiyofike ngifile kanjani mina kulungile macingwane.